Vuga TV Rwanda munyemere turebere hamwe izi operation zikomeye zongeye gukorwa muri ano masaha mu buryo bw'ibanga rikomeye ndetse kandi bujimije. Nyamuneka igisirikare cya gatatu cyongeye kugerageza gukora operation idasanzwe nk'iyo cyakoze gifata Eric Prince kugira ngo kize kuba kigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye bikomeye by'umujyi wa Uvira, ariko kandi bikavugwa ko abacancuro ndetse n'abasirikare ba FARDC bongeye kuhagoboka ku buryo bukomeye cyane. Nyamuneka ibi bigatuma ibintu bizama gatotsi, ibintu bikaba bitumye byongeye guhindura isura. Nyamuneka hano mu mujyi wa Uvira abaturage benshi rero nacyo kintu gitumye bongera kuyabangira ingata, ariko kandi ni nyuma y'amasasu menshi cyane yavuze mu bice by'umujyi wa Uvira. Aya masasu akaba yavuze mu bice bya hano za Karamabenge, ni amasasu yavuze ahitwa za Kavimvira. Ibi byose bikaba bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse igisirikare cya M23 kikaba cyongeye kwiyoberanya mu rwego rwo kugira ngo cyongere gitegure operation neza, ariko kandi ibi bikozwe nyuma y'uko n'ubundi musada w'abasirikare bagombaga kuva muri Cyanzu batari bahakageze. Bikavugwa ko rero mu gihe baba bamaze gushinga amatako mu bice by'umujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero no mu misozi strategique, uyu mujyi wa Uvira ushobora kuza guhita ufatwa na bwango maze ukongera ugashyikirizwa mu maboko by'umwihariko y'igisirikare cya MONUSCO, nk'uko byatangajwe n'imiryango mpuzamahanga ku mujyi wa Uvira utagomba gukontororwa na FARDC ahubwo ugomba gukontororwa n'igisirikare cya MONUSCO, nubwo nacyo byamaze kugicanga dore yuko n'ubundi mu kanya gato tumaze kubaha inkuru y'ukuntu abasirikare n'ubundi ba South Africa bo bamaze kwikuramo, bakaba bamaze gukura bakaba karenge batari bake. Ariko kandi inshuti z'akadasohoka banywanyi bacu, unyemerere gato tugaruke ku makuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ku gice cya hano by'umwihariko muri teritwari ya Uvira. Mbabwire yuko ubu tuvugana nubwo abasivile benshi bakomeje kugenda bakuramo akabo karenge, imyiteguro idasanzwe hagati ku mpande zombi yakomeje kugenda ifata indi ntera, ndetse iyi myiteguro idasanzwe ikaba ari imwe mu myiteguro ikomeje kugenda igaragaza ubushake bukomeye mu kugerageza kwigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko igisirikare cya M23 gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane ugereranyije n'igisirikare cya FARDC kidafite icyo cyitayeho mu mujyi wa Uvira. Bikavugwa ko mu bijyanye no kurinda umujyi bishobora kuza kukigora cyane, kuko kiri bukoresha ubuhanga buhanitse mu bijyanye no kurinda umujyi wa Uvira kugira ngo hataza kubaho ikosa abasivile benshi bakongera by'umwihariko kubura ubuzima nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ariko kandi banywanyi bacu, inshuti zacu z'akadasohoka, reka tugome tubahe ikaze kuri izi paje zacu rutura. Turaza kugenda twinjira mu makuru yacu akantu ku kandi, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, nkuko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abivuga. Nk'ubu munyemerere mbabwire yuko mu bice bigiye bitandukanye byano muri teritwari ya Masisi naho situation yongeye guhindura isura, ariko kandi mbere yo kugira ngo tujye mu bice bya Masisi, munyemerere turebere hamwe zimwe mu nkuru zikomeye cyane zimaze gutangarizwa mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Uvira, ariko kandi ku gice cya hano ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hongeye kuvuka ikibazo gikomeye cyane nk'uko amakuru y'ingenzi yamaze kwemezwa ku bigendanye n'ingabo z'Abarundi zikomeje kugenda zisuka ibikoresho mu buryo navuga ko budasanzwe. Ingabo z'Abarundi zamaze kuba zizana icyitwa imbunda zemereye ibifaru birasa kure. Bikavugwa ko ibi bifaru nyamuneka biri kuza hano, ndetse n'imbunda zemereye ari ibifaru bimaze iminsi bihawe Tshisekedi ndetse ku nkunga y'uwitwa Recep Tayyip wa Turukiya. Amakuru y'ingenzi aremeza ko rero nyamuneka ibi bigiye kwifashishwa mu bitero bidasanzwe bijimije ku gisirikare cy'amadubu na M23 kugira ngo baze kuba babasubiza inyuma mu buryo bavuga ko budasanzwe.
ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi binavugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano, kuko ibintu byamaze kuba biba ibindi mu kanya gato gashize. Hari inkuru zikomeye zimaze kungeraho zigaragaza ko isaha ku isaha hashobora kuza kubaho ibitero bikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano, ariko ibi bitero bikaba ari ibitero bigendanye no gusenya intwaro z'abarundi bivugwa ko zamaze kugezwa muri uno mujyi wa Uvira. Izi ntwaro z'abarundi zikaba ngo zifite gahunda yo kuza by'umwihariko kwigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye biri strategique, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba bigaragaza, ndetse no kuza gusubiza inyuma M23 yamaze kugerageza kwinjira mu misozi iri strategique. Intambwe ikomeye ku Burundi mu buyobozi mu mugabane wa Afurika ni amakuru y'ingenzi nayo atugezeho. Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu myiteguro yo gufata inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union, mu nama ya 39 rero isanzwe y'abakuru b'ibihugu guverinoma iteganyijwe ku itariki ya 14 na 15 z'ukwa kabiri 2026 ya Addis Ababa mu murwa mukuru wa Ethiopia. Uyu muyobozi azasimbura João Lourenço, perezida wa Angola wari umaze umwaka umwe ayobora inama y'abakuru b'ibihugu za guverinoma w'umuryango wa Afurika nk'uko biteganyijwe n'amategeko agenga EU. Perezida Ndayishimiye rero azamara umwaka umwe muri izi nshingano, aho azaba ariwe uhuza kandi akayobora ibiganiro by'imyanzuro ikomeye igena icyerekezo cy'umugabane wa Afurika. Kwegukana ubuyobozi ku rwego rw'umugabane ni intambwe ikomeye ku Burundi, igaragaza icyizere cy'ibindi bihugu bya Afurika mu ruhare ku bagiye bayobora by'umwihariko uyu muryango. Umutekano ku bufatanye w'akarere mu myaka ishize, Uburundi bumaze igihe bwiyemeje kongera kwigarurira icyizere ku rwego mpuzamahanga by'umwihariko muri Afurika binyuze mu kwitabira inama. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe washinzwe mu mwaka wa 2002 usimbuye umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ufite intego rero zo kwimakaza ubumwe n'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika, kurengera ubusugire bwabyo ndetse no guharanira iterambere rirambye n'amahoro. Ubuyobozi bw'umuryango buhinduranyije hagati y'ibihugu by'umwihariko hagamijwe gutanga amahirwe angana, kugaragaza uburinganire bw'ibihugu byombi ku mugabane. Mu myaka ishize yagiye ihura n'imbogamizi zikomeye zirimo amakimbirane ya politike n'intambara mu bice bitandukanye bya Afurika, ihindagurika ry'ubukungu, ingaruka zihindagurika ry'ikirere ndetse n'ibibazo by'umutekano. Ibi byose bizaba bimwe mu bishyirwa mu imbere mu biganiro bya Perezida Evariste Ndayishimiye uzaba uyoboye iyi nama y'ikirenga. Abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga bagaragaza ubuyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buzaba ari amahirwe yo gukomeza gushimangira ijwi rya Afurika ku rwego rw'isi, by'umwihariko mu biganiro byerekana amahoro, umutekano, iterambere n'imikorere n'indi migabane. Nanone kandi bizaba ari umwanya wo kongera kugaragaza uruhare rw'ibihugu bito biciriritse mu gufata imyanzuro ikomeye ku ngaruka ku mugabane wose. Muri make, kwitegura Evariste Ndayishimiye gufata ubuyobozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ni ikimenyetso cy'icyizere ku nshingano zikomeye. Bikaba biteganyijwe ko uyu mwaka umwe azamara ayoboye iyo uzasiga Uburundi na Afurika muri rusange byateye indi ntambwe mu nzira y'ubumwe, amahoro ndetse n'iterambere rirambye mu gihe cyo kwitwara neza ku ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bati bigiye kuba nk'iturufu ikomeye bigendanye no kuba igihugu cy'u Burundi kiri mu ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kigiye kwifashisha ibihugu kiyoboye bigendanye no kwaka inkunga ikomeye kugira ngo kigomye gihangane ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare bigiye bitandukanye. Inshuti z'akadasohoka abanywanyi bacu, ibi byose muraza kubona bishoboka. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande, nyemera nkubwire yuko butuvugana ibintu bikomeje guhindura isura, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda bitangaza. Impamvu nkubwira nti ibintu byongeye guhindura isura nuko kugeza amagingo ya amakuru namaze kuba rwose nkurura
ari uko isaha ku isaha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gishobora kuza by'umwihariko guhura n'akaga gakomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyuma y'uko muri Uvira baba bamaze gutsindwa intambara ndetse bakaba bakamburwa ibice bikomeye birimo imijyi igiye itandukanye ikomeye irimo Kalemi ndetse na za Kisangani. Ibi ni ingaruka zikomeye kandi nanone ku gisirikare cya FARDC gishobora kuza kwisanga mu kamashu ndetse n'akaga gakomeye cyane. General Sultani Makenga ati no gufata Kinshasa yose. Ayo namwe mu magambo akomeye kandi akanganye amaze gutangazwa ndetse ashobora kuza gutuma igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihura n'akaga gakomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi bikaba bishobora kuza gutuma FARDC yongera guhura na bimwe mu byo nakita imbogamizi zikomeye zo kongera kwaswa igitutu ndetse n'umuriro wo kwigarura bimwe mu bice bigiye bitandukanye. Narabivuze ati bazakorera inama Kisangani ndetse na Baraka za Kalemi n'ahandi hagiye hatandukanye. Ibi bishobora kuba bigiye gutangirana n'uyu mwaka by'umwihariko turimo wa 2026 nk'uko amakuru ngenzi akomeje kugenda turuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda bitangaza. Reka tubashimire, tubifurize kuguma kugubwa neza, murakoze.